Istrgni se, iskro božanstvena, iz naručja mračne vladalice. Podigni se na svijetla krila, raspali se plamom besmrtnosti. Još ne sviće rujna zora. Još ne trepti lisa Olimpijski plamen naših igara od veličanstvene planine Lovće obišao je najljepši dio Crne Gore u rukama djece. The Olympic flame of our games has traveled around the most beautiful part of Montenegro from a magnificent Lovćen mountain carried by our children. Noseći vedrinu, optimizam, sportski duh, šireći ideju olimpizma i fair playa. Bringing brightness, optimism, and sports spirit, and broadening the idea of Olympism and fair play. Ne čuje se glasna muja zoru najavi. Olimpijska baklja stiže do Budve. Prošla je kroz cijelu Crnu Goru. Noseći vedrinu, optimizam, sportski duh, šireći ideju olimpizma i fair playa. Tri vile koje posmatraju tu baklju. Tri vile koje treba da budu simbol multikulturalnosti Crne Gore. Pored olimpijske baklje koja je prošla kroz gotovo sve krajeve naše zemlje, išao je taj olimpijski karavan koji je širio duh olimpizma i ovoga puta.
olimpijski plamen naših igara upalit će Bojana Popović, crnogorska zlatna lavica. The Olympic flame of our games will be lit by Bojana Popović, Montenegrin Golden Lions. Jedna od najtrofejnijih i najboljih rukometašica na svijetu, sa osvojenih 6 titula Lige šampiona. One of the world's most successful and talented handball players in the world, with 6 titles won in the Champions League. 12 nacionalnih prvenstava u 3 države i srebrnom olimpijskom medaljom iz Londona 2012. godine. 12 national championships in 3 countries and a silver medal from London in 2012.